Babare mnonga iwe owatwegitaho ahashaheji kandi wagumere nitwe. We thank you very very much. Ntiro cyo butungi charity omuhereza bwa program ya Sisiimuka kandi ko twatwakoraganise ngo Twine Honest Kakongi oguno mwa abakora emirimo eitwa abantu teka ngune yabashija onure konka wechitire myaka nemyaka kandi achikozire. And we love her so much. Abo kubanyo na kuteresa umuntu wonko banza na terra. Hadro wansha bese umuntu wonko bahereza abo kwani manyango mu rumogu na gukora kandi agushyikiriza je. Na hanuka za kamera za CCTV cameras izinkurana muto mu maduka za supermarkets za saluni manya za banka manya zachi hazebye mbyabiru nko khanama nyenda tushoborere we nachikorata. Urugendo rw'omukazi omukore emirimo etari ya burijo kanjira kubera yanjurira abanjurire aharukorera then nabwanyuma turebe urugendo rwe we rubire ruta nano kwakira kwingana actually because she's still a youth. Hello, you're welcome. Thank you, Madam Charity. Abarukutireba ni mbaramutya mukama nabakunda amazina ganyari banyita Twine Honest Twine. Ndi ninkora CCTV cameras abinji nabamanya kamakanika engineer kandi ninkora mutawuni yambara ninkora mutawuni yambara nkorire mu kumara imyaka 14 hati omukameras zanje Kwenyine akundi kushakwana akundi kuone kintu ngire cyona ni cameras zanje ezo and I'm so much proud of my work. Indeed. Yes. Uriyo mcharo mfumbo ingoko tutakashina kutahira mutwaje nakutahira abo kuba norebeje nemirimo eituru kuteka ngo yakoze rwene basakorwa ababishya baba kukawagira rengo ruriya ngati kando yaba mukabandi ngoko tine kwantu mahanantarayo but it is okay. It's a detail nsabantu situnga mpora okachoma okachikunda nkomuntu wa ayabe nakoresa rukore byo kapikinga. How did you come to like involve yourself in such a job? I think God hanga ino kwa kukora ibintu omuringo gwe nyewe nkakura a very special child even at home. Mwenu nkakura ndikukunde ntakukunda katsindika ine kintu cyabingi nkanta cyenda. I have always been wanting to be a very special person. Yes. Chokushanga bayetangwa bakore iki mukeshanga wigana nkanta cyenda. Had always wanted to be a special person. When someone needs someone special, before I ndakayizere kirako kandi nkakura ni nkundo kuvuga egari nkakura ni ntero mpira gw'abasheja nkakura ni ndwana nifukana n'abajo nakugamba so tindakozireho mirimo yabishikinyowe ningimanya ko ngatenda gikozire. Yes. Nyewe no babere owito koshanga ni nabantera ababakiga bakubije mbaho ko shanga ni ndwana kuzayo kubija nabo shango mba koresho bamuka ni ayishango mushobeza abacu gari zaba abacu radio kantari mbwena bayatebe kupo byumbiyungu kantenda so inokwe nizire kwiza kukunde kindecho one that tindachomere mu ishomero omukushoma omukushoma nkazo mu college na shoma secretary ama stenographer by profession. Yes. Mwenu mukaba kunda ngo banyiho mukiriye gikorwa cy'abasheja mwenu ngumendi omukazi so banshomesa kuba secretary. Yes. Konka nakura ndacyenda kanagera ntito kujemerera kari omuzira. I know. Yakwirire fees zayo kishome but by coincidence nashoma a language called Kiswahili. Bibyo. Yes. So kandi natera ompira when nakurantyo so kunahereze my college natandika kuguzaho amasumo a high street abinji ne bamanya mu town omwe that nanye ni nkomanya wa so nija hija home Kenya in town mu kizimbe cyana kumati. Yes. They needed abakambendo omuntu orukubasa kubaguriza CCTV cameras nkwineje and you know Kenyans are good in technology. Yes. So when I they're went good there, employers actually. Very good. Tibini tomati bine just. Not really. Yes. So kuna shireho because of loving my Kiswahili. Esimu yanjye kabese tingiro mu rurimi rwa Kiswahili.
Yes. When I reached there hati kubabe bareba bambuze bibabuzo hati bagaruka mu rurimi rwabo kugamba oyaje ati iyo msichana naonekana kama mu Kikuyu ngonorereka nko mu Kikuyu as if norgo muri Kenya. Yes. Nabaje ndio mu Kikuyu kundoro uruho bahurutirize ati anatuelewa wira mu makopere. Yes. So later baja atichucho kacha surprising at the end bantu mangungire kinabaretero nakumati my phone I left it there. So somebody rang my phone. Yes. And it came in Kiswahili. So they had to give me they attention. They confirmed that this is a Kikuyu girl. Yes. Toka wapi nuruga hino kora kitugambira mu Uganda uri mukambega kwa nini unajua Kiswahili kama hivi takabori yo babeduri. Yes. So ababire bizira interview bagenzi banje bakabahabwa note buri omwe ngo we shall call you later. I won the job there and there. Hence you had that added advantage. Exactly. Warandinga murumo. Mununga. Yes. Hasa kunagire kubagire kundabyo mu training nashanga everybody yono begesa how to install cameras, how they use the camera system to switch off like this thing. Now I can use my camera system to switch off this studio. Nashanga Gutona stop. Gonyine. Yes. So now here. Nababuza what do I do to learn this? Yes. Anyangu, are you ready to surrender your salary that we are going to give you for like a year? Nabajati, it is very okay. Tumutashashura konkanye wenyeje. Yes. Avuga wahika aho turanoyenda. Yes. The Kenyans were so good. Later they paid me and even taught me. Bakarebo marire bagira ngo it is well natukora do turiyo ntumushomesa so let us pay. Yes. Okay. Haza nanye kigenda n'abantu mu field mfayo a client seeing a female climbing on the ladders nikimukora munonga kwenyine nareba ninye natandika kurya tips ngenda nabo zo bakora nyo tips bazahanyowe kwenyine. Yes. Mbakwatira madara nayegeraho konka mbakini kureba nubakora ki kugira ngo nanye next time nabona client I don't call those people hatumbere nye nayeza ari banka shangiza ari baziri nyingi. I get you right. Yes. So later nagumani nyegambora pora hate nabikwata. Okay. Ona twante bezemboze kanye besa honanye nekoma wokatwati nakarangwa dachiki 10 konka ndi ahiko muri 14 twaza kubanza tumreho kace banywani bitu sakwanza garuka twarugomba tuma bw'abashuzi Twine Honest Kakongi ari kwinstallinga cameras omumaju tabarukayo munywano witu omukahumurako tiriyo program ya Sisiimuka kandi tutayisaba kazabo mutano omuringo bona omukwenda ku celebrating hamwe izoba erya Women's Day izoba erikuba ndiriho omunsi yona buri 8 okwezo kwa kashatu ahabo mwaka ogwa buri mwaka so na no mwaka ogwe2024 nsakwa celebrating izoba ndi rumwe ebiro 8 nyencha kare kandi national celebrations ziri omurikatakwe district aho nkuteka ngo abacyara binji abinovunanize bwo mu nshongeji bahereze kufuruka kugaruka side ejo okubasa kwejumbira omumukorogo echo tuzibire itwenka TV West na mnonga bwa program ya Sisiimuka ogumanta isaba cyara abatari bamwe na bamwe omunshonga still zitari zimwe na zimwe nje cyaturetera twahika aha mpanga reji Honest Kakongi arikuhanika cameras omumaju oba na duka yawe oba no mu supermarket yawe oba no mu saluni oba no mu banka oba no mu kayawe nkeka yawe hona horikwenda urugendo rwe nirutangaza kandi rya rugendo rw'omukazi omukore emirimo etari ya burijo teka ngo bundi meant for women but still omuntu akayayo and she takes it up kandi akakikora perfectly kandi akabasa gumizamu achamire kabasa kore kondisho mchara
you can also do it. Katumugarukire turebe twantureba ururimi rushwahili rukumuhisa umurimo rukumuhisana na ka chance ko kugira ngo ashomecho icyari kwenda kushoma so okashoma urya hamurimo nkashoma ndi hamurimo yes nkanyehire yo mushara ngureke because nkanye ndeba amagaraganye kanya nti nubwo byona byaremere inzo mugaragi kankaninyega nubwo kana kankaza benzi nagota kakana ko totito kebebe byakarana nabi kankanike nka benzi nubwo shanje umuntu nbangira ngo motoka ya benzi yagira ikizibu there is a special exactly kuza kushanga ryo mugashi shanje ryo mukazi kandi nyewe tina yinkuza oba presentation oba competition oba nibendoha bakashanga ndiyo mukazi bakanyuma mu kwenyine because icyo kubanza umuntu nabanza agira ati ugushina we bamutuma ninganuwe ni mbega yaje kushitama ni banzo torekeho immediately nakikorante abandi bona tino twase kunyaho mu baba tachikora tatu kikubasa hari n'abasigazi n'abashishi bona bingi nyote nkaza gahantu kashanga tugire kurunda umurimo gwa CCTV cameras nkeshanga nyine ho ndije mukazi I be alone kandi bo bantu bamanyangu nyone ija ku marketinga to go bagira ngo can you show us azamboreka and konka hato yijuke ebintu birimo obukwakuruzo birimo ebigambo ebintakashoborranyo hati nkacari to muntu wabutosha unless nabandabire kuri yo mwishomero nabitunjiro mu theory yes then kama kamera manya nebe ine zoom in mane ine zoom out mabi akatorize those technical words yes hati we kanarebe yo bikuchallenging ati bukubasa kunchallenging no manya wanoza horo kukunda ira kutwabitu bagigenda umbugenyi nabana urushagarankanya kwenkuru no wabiro shango rigendo raharuzi imbere bigire no bwenka itonozo kwatomunga ngampaka no genda nanya kwenkuru abye bakayona namaguru gati gwabagore guri nakugambira so ikintu waba no chikunda no you go technical part of it inside no tekwa kuchijumbura n'iki because nico kirakora special ukashanga you explain ondijo yana mangu kubo mojo kujana madaro kujana vani ni chikuru yewe nijana kapikikanje na yigamaho we go technical ngamba each and everything iwaho no kuburiza ate no kumpera umurimo so tikikubasa kumbuza as long as ni manyangu nanchitungire nchegire nho ndihenye nchakare nindeka kucha attention. So which some of those technical kind of words that you use there nkabira bishatu otaho nindeba haza mwaka aha byagenda bitinanye namundeteraka turabire muko bwo kuza site kureba client umucanga ka client yagiro rujungu rwingi I get hato mujiro here when otinaha nakugira ngo ninza kwindura BNC connector that is a British Bunny connector tako basa kujimanya so oshanga wamujiro tininza kuretera duster proof power supply ataho nkamanya ngusenteze zakwa kintu kyamani so natekwa kumbe no shanga kirine kya yes so muntu when you take hateze sha wantu arombintu byanyu bya studio nombuza nduna kujana nyefura kirmani so nanye kunkurewo muntu wajiro jungwinji ndakunshara ya technical and you must accept as long as at the end of the day ebyo nagamba nibishana no murimo guna producing unatekwa ku marketing ati we regard kuri yakora haro mukaza kana matter ga bandi hata hakurutara hogo je ngo kotari hati nyena ngo tware umurugendo rwawe wabanoza ukwinstallinga CCTV camera anywhere. Yes. How do you start? How do you go? Then what do you do when you reach there? When I reach there? Yes. Of course, no banza client calls you, no banza zayo kora site visit. Hey. Omuntu takutero rero tanyenda kamerina otini miliyoni 2. Okaze korroka je. No banza zayo. Oshanga because one oyegambira no muntu nkacari to kundi ahaniwe. Kikushana na simori yako kubigambira asoma tukare niza kuba nikutera. Yes. But when you reach to the site, oshanga bambe wambe challenginga na yana barakamera mukaga na nisha tunizi coveringa. Chocho kabanza areba ngutora umushuma aba machi ni mubano manyayiwa barra. So hatogamba nawe omujiro kitsoke agira ati mbende kare nankabire nanyenda ibanja iri atakubasa kushabira hasimu but it is fine as long as we have stock twatire check itwintu za kukora ato muwini ngomtima that is one then hati ninga ya ine deposit ajikwa
Then you tell a receipt, you go. Now you tell your boys to get ready. Yes. Then tomorrow you set off. Not on the day, so you know ebintu niwo kubigura ebyo kugenda na kukoresa. Yes. Okay. You give the client finished work. Yes. Kandi oreba ngo wamuhe ikintu kirungi ekyo client atarabanze kugira ati ko kashiki katakiragine. Yes. So no hikayo obanza umanya client uriyo nikora no wakikura ki. Hariho abantu abayonjo. Yego. Ebyo kujana bikaito byanyine umuhero munju yeta kubyenda. Banza umanye no wakikura ki. Oba noza kutemba musiringi genda n'enkaito zawe ozikwata omungaro. Ozijwarira musiringi ebyo kujana omatuza. Then haraho kugira ati it is well. Make yourselves comfortable. Kunga still chikumanyisa ngoze kumanyira ekayo. Yeah. You still behave. Briefing. Ibyo kutaho munju yo muntu mwana maraba dining aremineke banzo gico. Ebigene no yano temba ne chisho musiringi. You need to respect the family, the house. You can respect. And another thing, keep the smile on. And you smile ne winning a client. Nangwa no barabe abatwariza kubi. The client orikuja tete nyoti cyonani ngenda kandi wamutashomere kurubataho relax. Nkatu wanyiga mwena wayazajuka cyonka. Iwe no manye cyo kwende cyakuretsere. So keep the smile on. Nyewe I have always met clients at the end of the day akugira ati no manye kintu kikundemizeho bambi. Ambire nakureka habwensho bejebe yabo, but you kept the smile. Yego bam. So you got to do correction. You go do correction. Ninga tora nkishashure ya litinani nyenda hamwe. Cyahikira konka. You keep the smile. You will not chayanga explaining to the client or shake. We can change to this. We can change to this. Amashanyarazi garugaga mabi. We can change to this. Then in the end okoromo moyeta client if it means connecting hasumu handle the client's phone obanzo mbuza is it okay kukwata hasumu yawe ningani basa kugambira ugiye kora. Yari okay najikwa etari okay nakujya ngambira icyo kora. Mpaka arga accessing kamera ze. Then in the end yaba batabeta chamushana mwigwane honke imwe baba beta come gentle and join them on lunch. Then later producing omurimo gwa client in a humble manner mwebaza abaha balance. Hati nindeba byaza mu kutemba siringi. Yes. And you're telling me you are bad, you know, and get some good rw'omukazi. Hati nyani imagining culturally twine kwa tujide bitete yini bwo kwijoka rw'omukazi ninga skirt nkeji bwo kwijoka rw'omukazi mutaka recognize njaka gira undi yo ninkoresa no muchara. So I have to handle her like this and that. Hati kwa kuhikayo skirt watire mu baika ninga you put on like ndabungure mu garage fast. Mubanzo bijure ebyo byona. So no ijoro mushiki. No ijoro mukazi arengwe na diringa no mukazi. Yes. Then later no shabaka ruma ikakubakari rara over yawe. Ningo jware mpare. Hakubaneza over uko musiringa robo mushana gukujoka tutikirayo. Yes. So no jware mpare eri kwangwira kutemba. Mburiri. Utamu safety shoes. Jwara ka headgear boko igunari msemaro musiringo ubutembo bakutayo. So otemba urenga within a minute no muna customer agera to gushingwe yayija kwenyine arababe cyafanye ningo mundagira ati mwene wakumpira kagira ngo notemba mwene temba kurebe mwenda nakazana naguma hayene. Now I'm imagining it takes you like how long nchitwaranka kireka kwingana ki kugira ogotiwe shi ogani nyeweje munonga ndi mashanyarazi arahakabi. Okay. Nistwara kireka kwingana ki okugira ngo enju yo muntu I mean his residential house at home kugira ngo ugite mu cameras eziri kumara kandi umuntu akaba satisfied. Umchigana jya mukirarugira hambuka ikirginga kweta kimwe hariho bwo kushanga enju eri mpango munonga kandi oshanga atarajombekire agiterire mu plan ya cameras byashiteka juba byahwire hati nori nkoro kujwangurire kwanza muko wishaza no yawe. Yes. So konka ko umuntu kwakuba washanga already yacombekire kiri ya plan yatire mu line zayo shanga you just pull the wires ozishumye mu pipes ziyatiremo zazirika 4 cameras. It takes you like 6 hours because you take time. Utabijabura na wire. This is a security gadget.
ko bikubitsigaho kandi wijana za kwibata kubanza kaco waya so konka washangaya atara planingire iwe wenkana kibanza kikutwara rubire planingire njuye toraze kuvugutanise ikintu cy'umuntu toraze kunsigire waya bisinikiramo inaho so noteka kutwara time yawe ubanza umurebere then hatoteho trunking you see that white thing on top of the power supply hato umuntu batwariteramo waya akakariyo nukatembako ngo tabireka hatofumura umusiringi kandi nabo inoko kugifumura wagifumura iguru ngo shume no johora yona you have to maintain the smartness. Yes. Okay. Sino teko kuranga washuma wagiterera hansi siringi no gitero rya hansi ukureba iguru to kugiterera iguru ukureba hansi hacho mwichiwanje kano shabyaza amashanyarazi kandi ko tarashomera amashanyarazi how do you manage no jana no amashanyarazi akujataho takwataho kandi with time hati nyoni mbandi manyango amashanyarazi gine there is what we call AC hati kama amashanyarazi ni AC ejo power supply tukozesa ne kwesa DC ne gataninga mwene ga banyawatemba ubunarengerayo yes so garrera kutera so hati nimbanyine ahinga kwata kureba ngo utinga kubasa kuntera nihe wa mashanyarazi but with the electric appliances no boyine nkamagaro no boyine byojoire akomorra hariya akomorra hatojura ho kakawayo jwe kahakandi kure mtu akagita naka hono ine za solte zawe mpineje hatoga connecting mu power supply hatega hindre gi home AC ega kutera mu DC ine kubaka ya furu no mwe ngakutera ayino gakanga mwa website kwijo mu nogo nizo nkuru no azirunga zinurundi cyo kurya problems that we face while at work. I'm telling you. Twine Honest Kakongi umustoringi waza kamera umuzubu kandi umucyara ngo kugendera ku celebratinga izariya bacayizo ariya nyenshakare je turebe emirimo eyabakazi barukora etari ya burijo kandi baze kutubisaho ekagere kiyagasira makageitu ekagasira ebicweka bitu ekagasira na nihanga mbweni twaza kumuraho gace karinganire ugarukaha nyena ngo atushoborere kuyakwika yo bikashoba hina bakumukira habarukweta kandi barya bashija ninga najatendi yo mukazi niteka kucendera ninyenda ndarwenda twaza kumura tugaruka nawe otargaho nehida nehindira kimwe omunshozi hamwe no mumpanga kandi akiri nitwe ahabwa program ya Sisiimuka cyo butungi charity omuhereza kandi tuturi celebratinga umucyara omwihanga namnunga abo abakozire ibintu bitari umwe namwe bire bikuru kandi bire byo mugasho omunsi yitu so izoberi twino umucyara Honest Kakongi ngasho mwishiki Honest Kakongi ko tsira youth ombe kwatena no kwinstallinga za kamera omumaju yayo nasitwara mu rugendo rwe urutaro rwa burijo ukuza kuhika kugira ngo ahika mu rumogo kugukora kandi akagukora comfortably and perfectly so nanahika hakibuza bayiza kutujoininga twatandika kare nkahinde kibuza sinanahika naniyo nindeba wakora byayanga aho noterra bari abanyakenya abakushomise tuba bose bintukana kanzayo ninga hina bandi abakukira habura kweta ninga you don't give up ebari mnonge kibuze cyo konkanyo we mumagaragaje n'abari kumanya ikiri kunde manka kirekura n'iki ni mukanda kwenda gukora think kirekura no bucakwanga kitaninza gugoringa no bucakwanga kitaninkironda kandi no bo kubuza aba clients banje nbanjura bona bari kundeba tingare kuraga mu rumugwa yanga konkama hati look here obundi emwe mbumwa mukozesa byasiskara niye shonga habwe nco bunde cywana ukora kitarabamo kandi ojike nyonga client naguzire ibintu byanje naherze I want a job done. Yes. So what do you do there? Byabitayanga still. No manya no mushaho kwa kuragurura umuntu byayanga ino kwa kweta kugira ati we sorry. Yarema. Konkana gongagari amagara go muntu wawo umwe wa mureta yahuyeyo. Abo tukora client aina mashanyarazi gatari connected well.
ushanga wamuteraho ikintu power supply in the first place yagitera nubanza umweta amuteraho mita gipima wewe nkagireba umuteraho nkacyaja Yesu mugagitera nagireba so ubanza umukonvince ngumbyoti reka twete umuntu wawe meme abanza kugambira amashanyarazi gawe kugari yes because ikintu kikuba kiri okay to ino ko kwezo kaconnectinga kikanga ninga kikakanika nikitere kintu wani yo wachekorra nukimanya kando yosere no chikora so oyino ko kweta client tokufa kumujure titwe bintu byayanga kandi client yakwiri sentes oyino ko kumweta ukamuta umubuteka ukamugambira ukamujure ti ekintu cyawe twachikora ngati cyargamu so nanishaba nawe to kumujure twachirikeraho nowe ngana teko kweza jati so this is what I paid for mujure ti nanishaba wota kufayo reka turendo wa umeme ninga reka tuhindure uti ninga nicombire ninkugambira ko rite yo guzire teka kwihira yekinte cyuwarebero wanange cyonyorekire hata this is what I'm telling you reka tuhindure ko rite ya kamera otunge kiriye uti ninga nyoreka maze nkutereho kamera yinkugambira ogirebi kwera kore kindi kugambira muze kuciciriza hata ikiruzo kimuteraho ko ngakurigererana mude yiwija nayo nari rugurume uti twakugambira nateka kugira taba you have to smile first to win the client's heart then umshoborere akucengo mutere he kinta ko attention agira okay you know what kare kintere hata rinkori yono njya ngwito karimwaga toka hikagoka hanu kokajoti nabara kumanya tinkari mwaga shane kinda nanda kucyenda just cyonka kashomura umukubwo buriyo gwanje kandi client yakweta nakuretera umurwire wanje utenanye yande maniwo mushaho mbweshi umuteyo nze kumwiragurira ngai try as much as possible no muntu wenkareba agira ati cyatwaro gwire ineneke sinyo wahi koma struggling harder the client accepts to add me money ajate kinte cyamazima gari ntenyiwe wiro no kireba atakare kandi tutere mbabi ego but now I'm looking like you are a woman yes umurimo gwo rukora mazima tugukubara umukazi nturangwe cyo takachikora so as a woman what challenges ninga shine bizubuki ebyo face ndiro mu rumogo ubwo kugira ngo kuba kutera batamije batira no mukazi ebikuba hwagati yawa challenges of face nje just because you are a woman nozozi challenges ezo ntus meeting in different places with different people yes for example being a woman hariho kuretwa nka business ya boss nakora n'umukazi we akaretwa automatically meya parking your car in front of their shop umukazi kwa kureba tona ni ndabaho abanza yakuzimura cyo kagira ati bit kamera tukaba tuzirekire kwenyine yes ochemereraho they don't give you attention umukazi agira ati you know what ndije kuba ntikutera abantu we arakanoga umukazi yarwana business ejo batagikareba ati arakabi yes so ushanga wo umushija na cyenda tubitse tubarambuza bakareba ninza kuba nimbarambuza ureba ngo mukazi yarwana ngo business ejo tagira ki batagikora buzo batagikora ninga mwagumize mu kugikora wahaburungi yohoreza yabojo yutagarakaye bacenga then hata it kujimitinga n'abashija of course no buri umukazi kandi na buriya n'umuntu niwe ko kuba utakumanya cyakutwara buri kukorera ngo shikore nona kugamba hato tamukorera kasho wasibo munju ye no genda narebe komera amabunu norabaho shariat teko kugambaho bakamuroga ninga so nateko kugambaho ejo nayo ni challenge umwe client bambe sorry to say akikigamba wayango shot mbe balance yiwano banja yikugumira yo kujibanja kikugumira kari konke kirungi ejemirimo yanje tinkukira kugikorera abantu babako exactly I always deal with corporate people tumurumo go sentenke nguri yomwe nabasa kugubasa kare umuntu uri kwetuga kagubasa nabana understanding na wamushoborera arahuka kucenga yes na yaba na kwenda inengere yakukiretsamo
Kwasiza hamuyaga. Find me at the bank, I give you my check. Which is okay. Mweshi yakigamba we naye akora mushango. Niwe kabitega muno bireba. I know. Exactly. No bwata kuhire mu rumo still it can happen anytime. Still it can happen. No aboda nakutwara tuwasibota kasha niyo asibo mu jondi. Atkaro sibe jebebi kandi kwa mureragiza. Tera kivumu nimba sumura so nekindi obumushango omuntu yanda kukunyaga being a woman. Usanga akakazi nakukatkabye nejani ngwetu abanyadira tikwa kuhagira just nabwo n'ubu nakoreye nganta kuje kuhagira being a woman konka just niwe ntwariza pora niza kushashura ureba ngo umuntu yakorese kintu cyo kumanya ngo uri umukazi toyine cyo kubasa kupambana tumukija kuza kuharukana nawe however much nabata kumanya how tough you can be at the end of the day konka nabanza kumanya ngo you being a woman he can likely take an advantage of paying you the way he wants narukwa rukwenda kuona ibintu bini challenge tubine muna bakutinyagira cyo complete and also yego ureba ngo being a woman besho yaza kushanga gentleman hari yakurekana na wombantu nibo yerekera mwaka ko kuba umukazi uri nyina nanka omworo mukananka uri muharawa nanka mwene barahurira ngo witana n'umushija hari ngo nofese miliyoni emwe yego kunagisaka ruru nyenchaka ruru yanaje atinka hurira ngo kuba no mukorera n'umusiba n'umushako hari yasoni mutina so ibintu kireka yote. It's a big challenge. It's a very big challenge. Gambana nabishiki banywano banje n'abakazi bateri shijo borekeyo turi kugendera kuhendera. Yes. Banywano banje abakazi narishabishiki ekinkubahabura ireki wabiroreba bashijano batutwara kubabona binemirimo yabe ibaye babashirikire ibaye babihaka sente kituretera umuntu mushonari gakora mu mungaguye 1 million no ijano tembera ngai tokintu atinyo tokintwara mu mwanya murungi ngo koresa advantage yo kukorese cyo kaze kukanga no muna ko bantene sente ni nyeta ba office nimboreka ID yanje ni signinga ni kora invoice ni short no manti kubasa kunyaga but the young people outside there usanga umuntu yamutwara yamugurira ibyo kuriye by'imutwara 3 taine cyo gukora nategwa kwikiriza to give in but me I stand my ground because ni manyangu I must get the money at the end of the day so mwe muke kandi mureke kwega yatharho mu rumongo nobwo mukazi nubwo musheje as long as obhangwa bwombiri tubwo bwacwamo emikono jine nke yo mushija ine obwonko gwine ko bwo mushija ine teba kugira ngo guntu bakoresa any part of the body shana twashanga ni cyetenga mu buhango kutangirwe ko kacha kitakwetengo kikwende mikono nobwonko reka kushitamuka kireka obanu uzagwa sexual issues yotanyine niwe tinaho kubanoza exactly twena ntutebana I'm telling you so yemuko yemerere reka kuzomunju naneza kameza nizunyuma yongire hezawe niwe nubwo kuburi umukazi uri umukaya we you have a say Numusiza na yagambo kahinduka tukugira ngo no mujoga because natwagera sente tuzukutishwera exactly yes umushija nagumari umushija nagumari kitinisa cyenko umushija konka niwe naho kukoma manyata nkamushanga she was at a certain class acenga tinda mushanyire mu bitaka tinda muyambere kumuho mutoni nyira so nawe ku respectingiraho mu muco mu majuta hariho mu rumungu nubwo umushija ingano bwo mukazi muke tukore atinyoka nanyenda ngo abantu baroze aha service yo mukazi bagikurikirize mu kwistoringa cameras tobagambira ko bagwasa kutunga cyo nacyo tukacendera twine namba zesumu ayiba kubasa kututungira no basa kutere namba ya MTN ya 0 nkaga nina nshanju ni 3 na mwenda kandi twine ya Airtel ya 0 nkaga nina nshanju ni 3 na mwenda no bano gamba nanyenyewe kenyine Madam Kakongi Honest ninkushanga ho kuboro hona we deliver services everywhere you are anisha bango abantu basibure tsendere yes abari kutureba nimbeba za mnonga mwe bari kutureba mwe bari kuturikiriza mwe bari kunda Radio West and TV West kandi umugigumeho noreba ne promoting abantu bayo baburisho ne promoting itwe wareba ne ronda nkitwe abana bo mu city abakuriremu
this is now my second time they are hosting me here. And kundu kuba kumpostingaho, I get clients. People call me, so norangu they are supporting us. So mwebare mnonga, mwimuche tukore, twena tutunguche tereche, turwane noboro. Exactly. Niwe waretaha ekirango cyawe nkoko kuyashobora change mayisa unyonora kuka okubasa kutunga aba clients abarukogaho okutira haryabo turanuje tunyongera banje ntendo yongereho nabwo cereta business yawaha tugiranje aha kasente kace karinganire by the way nututensa yisha tutense niwe kurugero bwira bwo kwano yetenga nabwo hanyuma obase kongera aba clients abanyankore tukine kizibecho kuko no mango ine ba client munano yendo ture nabo kastani mankunda rete ninterana kana yakira twende yongesererezeho baba bagmanitwe abwa program ya Sisiimuka impangare honest kakongi yatutera challenge so nyenda ngo takahuriro kareba konka kureka you get challenged ubone ahanda hi watandikira not necessarily kuzo mu cameras nibasa kukore kindi kana hecho kubise successful katumure twakira muze ibisinsino awa program ya Sisiimuka kandi abacara mwena nabashija banyu abana nabana banyu indira ngo happy women's day abwizoba eryanyencha kare katumure twije nabisinsino